Mas matigig ka polisiya ing patupad ng DOTR para kareng mamasadang pampublikong saken. Aning report ng Patricia Mamango. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon ing pamagpatupad ng mas matigig ka regulasyon para kareng driver ng Public Utility Vehicles o PUV katuki dareng malalang aksidente king dalan. Agpangkang Dizon, layon dareng bayong patakaran ng siguraduhan ng kaligtasan dareng pasahero at ing disiplina dareng hane dareng mamasada. Kabilang kareng ipatupad at takbang ing regular drug testing para kareng hanggang PUV drivers. Bang asiguradong gamit illegal na droga kabang magmaneho. Dapat atin laring reliever drivers para kareng babiyahing mamabot na oras o migit pa bangay iwasan ng pagal at tundo amalyaring maging sangka ng aksidente. Katlo, ing mas matigi ka edukasyon kareng magmaneho. Reng takbang areti partila ning mas malawak ka kampanya ng DOTR at ning Land Transportation Office o LTO laban kareng abusadong motorista at bang asaleseng kaligtasan kareng dalan. Patupad lareng bayong panuntunan kareng tutuking Domingo kay bating konsultasyon kareng transport group at aliwa pang stakeholders. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.